arazanana n'ibicu kandi ibyiciro byose bizomwibonera n'abamucumitse bazomubona kandi amaboko yose yo mw'isi azoborogeshwa nawe. Niko biri. Amina. Jewe ndi Alfa na Omega, niko Umwami Imana agize, iriho kandi yamyeho kandi bigiye nigize kandi igize. Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kuntera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Uzomudashimi Yohana rimwe kuri ndwi duhere ku murongo wa 4 usome abamwidamukanye jewe Yohana ndabamukije mwebwe abo mu mashengero rw'iyo muri Aziya ubu mwebwe mwebwe n'amahoro biva kuri iyo biriho kandi ryamyeho kandi ryize biva no ku mpemu ndwi ziri imbere y'intebe yayo no kuri Yesu Kristo icamwa cyo kwizigirwa imvura y'abari barapfuye ugaza abantu mw'isi umwazi ukunda yatubaho ibyaha byacu amaraso yiwe akaduhindura ubwami no kuba abaherezi b'Imana yiwe byose icyubahiro n'ubwami bwiwe bibe bitazoshira. Arazanana n'ibicu muraho arazanana n'ibicu kandi ibyiciro byose bizomwibonera n'abamucumitse bazomubona kandi amaboko yose yo mw'isi azoborogeshwa nawe. Niko biri. Amina. Jewe ndi Alfa na Omega, niko Umwami Imana agize, iriho kandi yamyeho kandi bigiye nigize kandi igize. Nyumviriza bene data, ndagomba kuba ibintu mubyumva. Reka manini ndagomba kubyumva. Yohana yaherekanye na Yesu ku musozi wa Elayono. Yohana yamaze kuronka mpemu yera atanga ibikorwa by'Imana, atanga gukorera Imana, atanga kuvuga ubutumwa bwiza. Yohana rero bagenda bamuta mu kiziga cya Patimo. Mu kiziga ni kuvuga umusozi canke ikigwa, umusozi uri hagati mu kiyaga bagenda bamutayo rero. Yohana rero naho bamutayeyo nta kintu catumye Yohana adashishikara kubaha Imana kandi asigaye ibanga ari wenyine. Yesu nashimwe. Yumviriza abantu Imana. Yesu ashimwe. Yohana umukozi w'Imana ari mu kiziga cya Patimo, ari biteguka cyangwa Imana ivuga ngo umunsi w'Imana nari w'imbere ngo mwisuku n'ubijwi rivuga inyuma yawe warivuga nk'umutubaga. Yesu nashimwe. Wahindukiye kuraba ijwi rivuganye nawe wazabona Yesu. Yesu nashimwe. Yamuherukaga kera, yamuheruka kera abantu Imana, yamuheruka kera, yamuheruka ku musozi wa Elayono ariko arabasezera kandi yabasezeye yambaye umubiri. Uko Yohana yamubonye siko yamubonye, siko yari yakunze ameze. Yesu nashimwe. Wagize uku azabona Yesu wahagaze. Yesu nashimwe. Wamubona umugabo afite imvi nyinshi bigatubiwe warindwi gusa. Bemuranye icya kabiri wacamubona yambaye ikanzu ndende igera ku birenge. Icya gatatu wamubona akenyeye umusitsi w'isahani. Icya kane wamubona afite ibirenge bimeze nk'umuringa w'umwakaka utugurwe n'umuriro. Yesu nashimwe. Icya kane urabona mu maso hiwe muhaka nk'izuba ryaka cy'umutani. Hanyuma rero bamubonye Yohana
Imanishi Nefasi Kurinda mumenya Muhagarare gite Muhagarare gite Bari bamubiganza byawe Imani dufashe Yesu Masi Yohana mumenya wachaye hasi agaruka Yesu baramwegera bakora Nabwo Yohana yewe wanjye kandi n'uwiheza nari narapfuye none ndi mukuru ndizi kumbuzo z'urupfu rizajya ndizi kuti Yesu nashimye icyo ubona ucana ukibika amashengero yo muri Afurika Yesu rero baratuma Yohana rero bakurema ndabona Yesu mu butaha Yesu nashimye ndashimye Yesu nashimye Yo hanyuma rero aha yanditse ngo umwadukunda yatubabaza ibyaha byacu amaraso yiwe akaduhindura ubwami bamudabira abantu b'Imana umuntu azoca mu ijuru n'umuntu yahindutse n'umuntu yahindutse n'abantu mubana munzu bakayibera ko wahindutse bazumi n'abajya babanyi bawe bakabimenya n'abo mukorana ku kazi n'abo mwigana b'abanyeshuri bakamenya bati kurya wumberanye umwana ukunda yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe akaduhindura bantu b'Imana Yesu nashimye mbere ko barambika abariko barambika kiri kutura abariko barambika Yesu nashimye bata batariko barambika ndabaretse n'umwandikira Yesu nashimye Yesu adufashe umbika acaserere amajambo araha kuri ngo eharajana n'ibicu kandi n'isho njo rizomwibonera Yesu ashimye Yesu azazana n'ibiki mbega kivuga yavuganye n'igicu muvuga ko ntazo batanu none nivyo bintu byacu tw'ingurane oya ni ukuvuga igicu ni ukuvuga n'abamarayika batagira igiti azozana n'abera n'ibiti batagira igiti ariko n'abagabo babwira gatora cyangwa Imana yavuga ngo Yesu turabizi neza tugarutse ngaha ngo bamubikire gatoya turaje kw'inzamba y'Imana izovuga kangahe izovuga kabiri izovuga kabiri Yesu nashimye ndabamuntu uyu ngaha w'Itesalonike na rero Itesalonike kandi izovuga kabiri ari Itesalonike ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 amajana 84 amajana 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47 kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro kaze Imana ibahezagire niyo meza ndayakunda ntahatanezera